Majina yako ni nani? Mimi jina yangu naitwa Ashura Faida Bora. Ndio. Na wewe unachangia kukua hapa kwa kikao kenye kinaendeshwa na MCLA. Kwako wewe, nini likusukuma ukae kwenye kikao? Mimi nilisukuma kuhusu juu kuona waliniandika na niko naitiwa kila siku na pesa sizipati na jeto kibaya sasa naipata jeudi. Ile jeudi naipata ile jeto na wananiambia mpoa hamna hata 50 francs. Naona sasa vile ni vitu vya ajabu ni farsere ndio mko nayo. Ni shirika gani iko na mapokeza hizo mafranga? Jo Azba. Pame. Ni Azba au Pame? Ni Pame. Sasa wakati ulipata ile jeto ulifinga wala ukufinga? Nilifinga, niko mashini bien na watoto 5. Na tai yako ni ngapi? 5. Na unapokea hata siku moja? Hata sanfra. Na kama ni vile, kwa hiyo unaweza omba nini kwa watu wa Pame na wale wa Asba? Baache wasiko wanapokeza juu ni wizi. Bo peke njoo biko wanakula ile majeto biko nayo. Basidanganya sema hakuna franga. Na shirika la MCLA liko hapa kwa ajili ya kuja kuwasaidia wale wa mama ambao wanakuwa wapokei wako napitia ile matatizo. Nini unaweza kupatia kama ujumbe wako? Mimi naweza wapatie babape mashauri. Juu basiko wanashinda wanasumbua wazazi. Usiandike mzazi na ni haki yake na inatoka tena ukamata ile franga ukuu. Hiyo ni makusudi na ni dhambi mbele ya Mungu. Neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho ile jeto batupatie ile majeto tuichane mbele ya watu waione. Juu kubakia nayo biko wanaenda kutoa zile pesa mule ndani wanazibeba. Kuna wenzako walisema aseme kama hizi majeto zao hawapokei azi batafanya maandamano mubarabara na wewe unaweza ungana nao? Correct. Niko tayari. Niko correct. Nakushukuru sana. Asante. Kusaka jeto yangu. Juma probleme tuko napenda tupate. Alafu ile makesio ya gisi pesa ingepashaka kuwa tutakia naenda na isema paski vyote tunavijua. Ndio bale tunapenda kwa watu waende na kamata vipi. Kila mtu anatupatia probleme yake na yale pataka. Karibu. Population Uvira tunasema jambo. Sie tunasemaka sana. Kila yoyote mwenye alifanyia tu scope apate franga yake.